Memo watching, memo akwaba, Adom TV so with the edro no Kasee Tau no pay me am the Kasee no so meeting Katechi AJ Sikapafe in Semono in Chiremu ini. Ghana Health Service in Pennyford, the Amanibuaba Betudra one H. Yemen in Gaitis, Yadia so tea so Konya Nanokra, Obon Amanies, Upper West Mantam Nemo, na Yatia to see Honum was saying I'm shepa and then more Diego Common in Namaya Diano, a sortie. Nina no say yetumi picky cases because the important thing is obey surveillance na wetumi picky cases in terms of the inside obi foforo nti say no Ghana Health Service yetumi picky cases na ye obi a ye ne adwuma nti ama say inside enkrofo p said the affairs no na etie nti say no ye control situation no na ye officers no on the ground that say case bi aba won be fa nipa no na wan fa enkrofo so e ben no na wan hwe won said the yare no entene nti no na ye yes by entire seminar so na executive director or Evolving Girl Foundation ya Martha Kwachowa or the futu mama for ya one more Asante Akyem North Municipality Asante Mantamnemo se one more many embrepa ye o one more disunya sem no wonjai sabrebian wojeja won ho ene mema editor. Executive Director with that Evolving Girl Foundation ano Martha Kwachowa ediato emaya wonum eya desuafo e wa Asante Akyem North Mansini e wa Asante Mantam ho no nyina enimu se basically dey kasafa se omunya botaye nsi omani so ene se no mbesi fa dru omo botaye no it is in the previous speakers no aka no e say no mbeti ye dru botaye na enka para ne se omo be stay away from premarital sex because abayo ani abe mu have sex abayo bear consequences more. She's the one who gets pregnant. A boy doesn't get pregnant, and she's the one who is likely to suffer or sacrifice her dreams because of one unprotected sex. Enti yetu omo foso munya botaye no ye sai tu omo foso munchu omo free sa employment say premarital sex no say ne be ombetimi edu omo botaye ho. Headmistress Awoda Agugu State College ano Matilda Jamara enso ene amane boni Isaac Amoakonko motwetwe mu no wetu maya yifo se wonsua de yie said be ya ni so ade hunu a si won ni so no obetumi edru Enyama bebre na eha ye ma emmeya enti omuntimi enhia de enko omani enti ebi ne social media ya ben debi ameka social media na ye pa ne so enam se ye hunu no yusi ni enti no debi ye de ye niema sebi ehunu ye mei obehwe sebio no bia ro ne ho ne nam social media edidi atemu ehun hia enema sebio emfata na ya omuye ne social media enti na ye tu won fo social media no betimi dia ye den ehia de ene AI ya ben utimi di hia de utimi ekọ research ni niema ewo so enti ye tu omo Amenyina sansi mi so no pe Kasee no memfa ensimi ho ye ofede ahye ne so say the cat fashion home so adru na multimedia ntomai opami ye de maame na worldwide star so yimiti de maame medin Katechi AJ Sikapa makramo